Yeah. Ibi ni ibihe bya nyuma bro. Turi kubona isi irimo guhinduka, abantu barimo gusara, ariko Imana iracyatega amatwi. Jay Stone, listen. Ibyo tubona byose ntibisanzwe, isi irimo gusha, umutima w'abantu urakonja. Ubugome bwamaze gufata inzebe, banamarita ababyenda tubahiro gisigaye. Ubukene buravuza ubuhu, abakire baraseka mu marira y'abakene. Ubugambanyi burarabaye nk'ubuzima, ukuri baruhisha, ikinyoma kirayishinga. Ndi mu rugendo rwo kuvira bariyo, kibyo tubona si bikinisho. Umunsi wa nyuma muri hafi, imvura y'umuriro zagwa ku isi. My G, ibihe bya nyuma, dusabe imbabazi duhinduke none. Ndabumenya ejo hazaza, Jay Stone naravuye isi iri mu marembera. je ndavuga ibyonzi zibinyoma, umubiri urashira ariko roho irabazwa. Imikino y'isi isa nk'inzozi mbi, abantu bayirimba urukundo ariko umutima ni cyuma. Politiki ubusambani ndonke mirinyoma, bikomeje gutwara imitima y'abantu, ariko Imana iravuga iti duka mwana wanje, utabaye ejo uzagarara imbere yanje. N'amahoro ku bantu batumva, ibyo tubika byose bizashirira mu mukungugu. Niba uri kumva indirimbo ndabwari accident, ni message ya Jay Stone, repair. Ibi ni ibihe bya nyuma, dusabe imbabazi duhinduke none. Ndawumenya ejo hazaza, Jay Stone naravuye isi iri mu marembera. Ibihe bya nyuma, dusabe imbabazi duhinduke none. Ndawumenya ejo hazaza, Jay Stone naravuye isi iri mu marembera. Ibihe banyuma biraje, nta muntu uzavuga ngo ntiyabwiwe. Ukuri kurababaza ariko kurakiza, kora neza utazatungurwa n'ijuru rifunze. Timukari umwanya wanyu mbira afite umumaro, mugaruke ku Mana, musabe imbabazi kuko igihe kiri bugufi. Ibi bimi bya nyuma. Jay Stone, Jay Stone, Jay Stone.